Penaberên Efrîniyên li herêma Şehba hatine koçberkirin ji gefên Tirkiyê li dijî deverên Kurdî li Rojhilatê Firatê bifikarin. Penaber di wê bawariyê de ne ku derbasbûna Tirkiye di wan deveran de dê tiştî hatiye serê Efrînê dubara bike û rê li ber vegera Daişê veke. Herî dawî têkçûna Daeş di hindir Bakur û Rojhilatê Sûriyê de li ser destê hêzê Qesedê wê Tirkiye ti çareseriyê nîne wê pirsgirêkê kûrtir bike wê çiqos çeteyên û girêdayê Nasra û Daeş wê ji nava carekî din wana ava bike. هدف اردوغان دفرض چیه یعنی دخوازه هرشی ور بکه ملتی ورجی جور دارخی یعنی ملتی ورج عرض خودار کاوه نکو هرش عفرینیش کر امجی عرض خودار کاتن یعنی دخوازه هر کسی واک ما بکه هدف وی چیه هدف وی ملتی کرمانجا دخوازه تم بکه تنایی. Penaberên Efrînî ji daxwaza Tirkiye ya ji bo herêma ewla bi gumanin ku ew bihaneye da ku herêmên Kurdî desteser bike. عين العفرين جهاب شوروكر بود منطقة أمنية دخوزم حماية للأمن القومي. منطقة أمنية خو خوست وهات عفرين جهل واشون وجخاروكر وملات جوجباكر ونكروجي هاو سيناريو شرق الفرات تبقى كيوانوبة منطقة أمنية على أي أساس شوري أمنية شاردكة وملاتك جوجبار كري ونكنا أمن لفوكم بنوما. Efrîniyên penaber dibînin ku di vê rûla Hesedê di herêma ewle de hebe. Her wiha dibin kontrola hêzên navnetewî û koalisyonê da be ku Efrînê jî bigire nava xwe da ku gelê der bi der vegerê warê xwe. Tirkiye wek çû Efrîn talan kirî şerqê Ferêd jî talan nake lano serkeftin tune yani Tirkiye ketî kaderê xerabîn çêkirî talan çêkirî koçberbîn çêkirî û millet nevehesiye و هم دخوازن قصده مجی هبه یعنی هم دخوازن د و منطقه امینه دو اوله ما قصده دبن سیه عالم تاف دو اوجی هبه دبن منطقه لامنه امجی منطقه لامنه رانا بس دم نیوه عفریجی تاوه هبه و دم نیوه جی متحده بسر اشراف که یعنی و امجی هبن بس من عده ترکیه دی چو ونی سر ما چو هم کوچبر کرن ويعني اما تركيا به منطقه امن نو ماشيونه به هر کسی رو نو ماشي هلوستا penaberên Efrînê ji danûstandinên herêma ewle li Bakur û Rojhilata Sûriyê ew e ku çi destwardaneke Tirkî dê bibe sedema têkbirina ewlehiyê weke li Efrînê çêbûye. Newrûz Reşodengê Amerîka, Şehba.